إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pananggunan mo harang Islam, alhamdulillah yari kami ini biya mga na titipon-tipon hawak tu ini amuin puas din ang mga pilaadlaw lima bayaon ini way roon lang ta live si namun ni Daul Islam. Yari muna yari ako harapit pato si guru namo mulia Sheikh Latif Bukay. Yari parapit pato ko sabi ni Sheikh Alim Nading. Dapit pato ni Sheikh Alim Nading yaon ni Sheikh Basir Zahid Juan, insyaAllah. Yari kami bihayaon amuin laon ta sa kira-kira hawak ini biya mga kalo-kalo matuin na isabi namin programa sing kita niyo amin biya sing kiweksahan yan tulong ta aon pakanya parsukuan sumakawa lang ta ibiya kamatanan niya tuod amuin maaon tuod din namin programa ta tiap-tiap parsukuan pakanya waka subay na makauwi yung mga kauruhan na to kay banandeng paghajian sa babin yari harapit ko pato ini na insyaAllah ta'ala ang hirol sintuhan Rabbul Alamin na ubos na in registration siya ini makinit tumulak insyaAllah iban sin ahli niya asawa niya insyaAllah na kalau yung mga kami ni sa mga balikat to isa insyaAllah amin Allah isa manghindoa kamo isang kamo kalau kami isang makaurong kanila insyaAllah makaji na manjari namin para sa babandong tasin amin wala na ini wala isang nakuta yung programa sin kita niyo amura kuman replay hadjalong ta amin biyalikan yung mga tiap-tiap palsukuan niya ito at inabiyalikan niya yung mga pengajian kiaril niya kato taniyo sumakawa waktu ini insyaAllah biasing konsum yaon na atin yaon na makaliktur kato taniyo kami in palsukuan si ini sila manjari namin parsabawan bukon mga parsabawan uno-uno sa sumakawa parsabawan ipagkukukuyag muna si ni Daul Islam family amuin mga kakuruhan tarin diya ini alhamdulillah pasal sin waktu ini biya mga hagot-hagot na inlaw si studio na to alhamdulillah itukbar na mo pagsukur pa amuin hambok kalasahan daw ta amuin nag-donate sin aircon yaon marikato taniyo alhamdulillah malaggo yan to pagsukur na mo pa Allah subhanahu wa ta'ala muna sarta madto pa ini siya amin lang ta naglugto sin amin alta niya angan sin pag-agama alhamdulillah na yan na ating nakabutang di na yung mga ini hambok ini rin ang mga tiranan sin ini madawat si mga sila hadlaw ganaran na inkarayawan jawab na hindi mihil kau kasandangan hambok tayo manghud mo labi-labi na to sa pag-aaral mabiyasinan mo butang sin kita ini na Allah Ta'ala rin tumumbas niya ito kataan bunal niya kami ini tidak kami makatumbas mura kumanin kami na amuin di maikalaw sin pangatayan na mo pangindua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amang mayan amuin hinang marayaw tumbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pakarayawan na isa karuan niya amuin tagda po sin lokal ini Amir Tower amuin nakaunay at tulita biya mga akong nagsigpit biya sin Ramadan limabayad to biya mga bang makataod-taod na sa along ta ini tumandawin kay banande doon hakwa yaon sumakawa hawak to yaon alhamdulillah liwag-luwagan nila kato inamin lokal ini insyaAllah ta'ala amuin luwagan na isab sinallahu ta'ala yung kasanangan nila at daw akhirat insyaAllah subhanahu wa ta'ala
muna tagda po sin ini Amil Stower. Magsarang support po Allah Ta'ala muna sarta paamin sila ini tagda po sin lokal ini magtaw tali anak ini sila katan maas bata pamaas nila magsukor sinamuin karyawan ini biya na sin ari namo yari kita nakabutang amin lokal law ta asal kawiaksahan law ta sin kita pagkaryon sin mahadyan tungod pa amin mabaya dumungog sin panghati pag-agama dahil nga panagnaan nito na hinambi ang mga amin singuran sin kamatauran insyaallah ta'ala amuin magsusung inamuin parkala sin kita niyo ini sabab nangyanan na mo ini hambok dahil nga mga ini jambangan sin surga inamuin ni Daul Islam ini station din diha ini Amil Stower insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan amuin kakitaan na to inamal na to dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na nanjari yung mga sila yari haray ko ini yan na sinagi ko amuin ini dapit niya ako patuo muna ini hitokbal ko marikan niya sabab na muna yung mga sila ini nakasakop dahil sa mga karayawan si mga manos ya labi-labi na hawak to si mga Ramadan kaluaon dia mga katumtuban niya isab mabaya siya dimhil ini pagsupor pa Allah subhanahu wa ta'ala mga tao amuin nagdihil dia mga karayawan muna paginhawawaran nila sabab na in tao maghinang marayaw yan muna haro yan paginhawawaran niya insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko na Amerika niya muna pa amin sabab ako yung dapit niya pa to so paunahon ko siya lang niya libot to biyad to na ako andyan tibiyan ng mga sa tukbal ko maripa guru na to Syekh Latif Bukay palya tafadhal fadilatul mustura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magsukula ang bukuro ng mukalasan yasin ini Presidency ni Daul Islam Foundation Sheikh Zakaria Muhammad siya inilongta na nahinang ini sa amin ng uupihan tungod muna pagdawa Allah subhanahu wa ta'ala sarta na nalilikos si matibot nalilikos si mga parakala amon ikakusog si pagdawa pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab ini yari kami longta ini si Ma'bu si parakala ini actually na sambil sa ito ati kumurir si Ma'admo at sinami mga dapat ito na makasaburay sab siya si waktu ini sumagaw ati ko sa bada ko ini kato adya kayo doon naka-text ka niya si Naon Kubur si mudir na mukalasahan Sheikh Muhammad Shakir murah-murahan inya din ang mga inilong ta dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini hulmatan mudir na tukalasahan na Sheikh mudir si Ma'adu al-Islami Sheikh Muhammad Shakir demikian ini ang usad to din ang mga kapasampay na mo kanyo waktu ini muna itukbal na mo tuol pa Allah subhanahu wa ta'ala katahan pagsukul mahuli pa mga sila amon timo kusin parakala ini nahinangdan sin ini ika sampay sin tingog si mga kaguruhan suara si mga kaguruhan ini magpasaplag si pag-agama mga bukunding nga mga sabab si mga sila mananabang nando mga kaguruhan ang murayin ini takukos kakautan nila laway ha suara laway ha bisara nabang di tukuhon si mga sila amon parakala longta materialisab parakala amon ini hikakusog hikasugpat sinamon hikasampay suara sing kauruhan na di mawihay ni nabus sinamon longta ini program diha ni Daul Islam so alhamdulillah ini din sabab sinamon pagtulong tabang na tuha kang Islam inyari sa labu-labu na ini ibadat na hinang nato sa labu-labu na ini saving na to halaw akhirat in kami ramikian na alhamdulillah misan pa sa bihad to aw na to na nasa save na mo
ibadat amon nakapatumtum kami, nakapahali kami uno-uno na rin ang mga diyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan uno-uno na inamon mga liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian inamon mga parakala isab daykan yung amon mga umon na katabang yung mali nidaul Islam then naman ang mga material iwan na sin uno-uno na ngayon yan di da malupas insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sabing ayat kiyawet ang Quran para masin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Uno-uno yung kaya paunan niyo, kaya tukbal niyo tungod paginawaran niyo, tajiduhu 'inda Allah, na inyan ipagbak niyo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, huwa khairan wa a'zama ajra. Inyan tumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tumbas labi maraw. Labi ini cukup in karayawan irhir sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta salag pula buat tu karayawan ini pagbak niya kasanangan iban karayawan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So inyad tu ya sakaulawla in kita niyo katan hatungod og ibadat biya kita sin nag-saving kita kagi. Nagtaw kita sin amalta na inyad to ipagbak na to hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala katan. Nakasabab sin ini amal na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala amunari makarihil ka to ini pangarihala din Allah subhanahu wa ta'ala. Pilay bulan 5 bay timagna din bulan Ramadan. Alhamdulillah ini matawad na rin ang mga tatawur atau parakala amun di nga panagnan pa isab ating niya iminut-inut na in program di Hanidaul Islam ini long ta nagbunga intanda niya yari na isab ini nagmanyatakan ini yari na alhamdulillah limuag-luag na isab luwal sin ini Hanidaul Islam asarab sin among pagkooperate asarab sin among pagtulong tabang sin ini kamu labiluwa namon ni mahangad hulat sin among aun da isab suko nila tungod kay ng marayaw naray nga sabab ini puas ding pagsukur namo pa Allah subhanahu wa ta'ala na mauli kanyo katan sarta pangindoan namo bangmasin Allah subhanahu wa ta'ala ini pakakkalon in kabuhi na to along pag-agama along hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta ini dubangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in uno-una kianog harakato sin Allah subhanahu wa ta'ala naring nasabit to mga temang hudagam Islam ini hati ko di namo dato ika ni pahawa to din ang mga kaptangan namo na sabat daw siguro na to kalasahan ini bang mga mag-ukab amnarin panagna ni sabi insyaAllah subhanahu wa ta'ala mag-resume in program di Hanidaul Islam aun da program din Ma'had Muro ini Adawatus Salafiyah insyaAllah subhanahu wa ta'ala magbalik dito katan iwan na sin program si mga kaiwanan kaburuan magbalik dan insyaAllah ini pagbay mata na to sila di station ini kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na mahuli ini tutug na sa dirtuad mo magsupod ng kalasahan ni Sheikh Zakaria Muhammad President sin Hanidaul Islam demikian ini mudir si Ma'had Muro al-Islami Sheikh Muhammad Shakili mahuli magsupod kaniyong katan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini masabot ko lang tain mudir amin nag-text kahapon pasado kami ba mga nag-ison-ison sinamin biya sindomian at kina magpon-pon sumagawa nag-text siya kako kain na sinlong niya biya at ini mabukon biya mga marayawin lasagna ito matanda si Sheikh Indo ni Sheikh Latif Bugay inya ito ni matdakula sabab na mahang impagdihilan sin Allah ta'ala ni matamuin na pananamon sin masakit. Subay hadya aming kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impag pananamon niya sakit, biha, namuin kalasahan niya. Na inasal-asal nanumtum kanya, mangintawon niya na magsusungin namin panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni matdakula, alhamdulillah. Murah-murahan lauta ini tuhurun insyaallah. Mudir na mo kalasahan insyaallah manjari ini damikian harapit ko sa pato ini sumuno itokbal ko kaniya in microphone na inse ni damikian
aon day sabi ang mga kabayan nga Hibisara sabab na bulan Ramadan yaon long ta aon day sabi ni napasampay den kaniya ini harap mari palidaw Islam ini di day sa mabaya sa buto ni ngan biya nampay biya ka matauran long ta magdual di amin ditod siya sila mabaya sa buton in mga tatawangan nila sumakawa manjari sa buton in amin ini tabang yadto sa sumakawa amin timabang Jukop na Allah Ta'ala ko na makaingat kanila, insyaAllah. Na manjari tukbal ko kanya sa biyaon, ini maripa guru na to, gano'n na rain dahil ka Sheikh Andi Nading, pal ito pagdating ito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga jamaah balhurma di Burungog sarta amoyin dalam tajimajak asin program sin daw Islam dengan panagdan sin kapinatusan. Muna-muna itukban na mo in pagsalam sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala mahulimon pa kaniyo amoyin sa suko sin timotoko iwan timatabang sin programa di Hanidaul Islam. Alhamdulillah, nagmenyatakan sarta timarang nagbunga pamarayaw, alhamdulillah in tutukuhan sing kamu di programa sing kita niyo Hanidaul Islam. Tanda niya timatas-tasas na katuan, alhamdulillah. Long tamyabot na lagi na 2 tahun ini daw Islam amuin pagkakitaan sing kamu riha amul long ta channel ini. So ini niling mga long ta tanda sin in programa tungod pa agama sarta iwan ka ikhlas si mga sila amoyin timutuko amoyin magkainagon mangyadi dinamon kaangkat sing kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala nagmanyatakan habiyayaon timatas kita niyo minsan long tayong kaonan sin kami kaonan sin president sing kita niyo long tabya mga bukod din mga amoyin hiwutang ta nagtatagda po sa mga building na kula katuan atau mata kapal atau on establishment na kulak yung kumpitan. Sa sumagawa, misan pabianahay ni intawad sin long tagaunahan programa ini. Alhamdulillah, hulat-hulat hatawang sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahulihan mga sila. Amuin mga tao, long takianugahan sin Allah ta'ala pangalta, sarta iwan sin sawasa pangatayan, masuh, hamin hinang marayaw, alhamdulillah, di matas kita niyo. Murah-murahan sampai long ta magtataod pa in amuin karayawan mahinang singkitan yung diha amoy programa na to diha ni Hanidaul Islam. So yadto in lang tabi mga pagsarang sukor ng Allah subhanahu wa ta'ala mahuli po kaniyo amuin mga lang tatimo tutuko iwan timatawang. So biasa na sampot sin among gurong to karasan na doon ding simulan Ramadan yaon na matawag mga katutay manghuran kakampungan sing kita kabakayan amuin lang ta nag-volunteer timawang bukod nito biya mga katuan yang suanta sila sa mismo sila inamon kita nila inang programa tariha ini long tebet ang bos mo sambo alhamdulillah gimwa pamarayaw na mawaya sila mo in makalamod day sa maghampit sing karayawan insyaallah ta'ala long mahuli sinamon karayawan long ta naririhil sing kaibanan namon diha amon parkada pagpasampay sin agama di long ta tampak mulyay niya amon nyanan na sin kami katwa na jambangan sin surga amo yadto. So murah-murahan amoyad tulong tayo aring Panginoon to po Allah subhanahu wa ta'ala bagmayan tumutog asal da insyaallah subhanahu wa ta'ala inhinang marayaw karnas na Allah ta'ala amurin pagpatuturon sintuhan na to Rabbul Alamin. So di na kami magsabot si mga sila mo hindi mutukot matawang Allah subhanahu wa ta'ala na maingat mo hindi mihil kanyo tungbas pamarayaw sindang ng mga tawang singkamu di haamong programa sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Abo na ini in lauta kaptangan si mga sila hajaman na kauna banglaw na in kaulamaan iwan si mga kanakuraan lapay na in mga sila dayahan kaya musbusan sin alta sin Allah subhanahu wa ta'ala mataod-taod magtayak kung maghambuok tungod pa agama insyaallah ta'ala di na hain sumamboy pag-agama katuan. So inini bangmayan in mga ring mga bangsa muslimin amoy in lauta kyabusan sin Allah ta'ala pangalta lauta naka labi-labi intaw din kaibanan insyaallah bangmayan sila masi-masi in subiban baya tumuko sin parihalan si pag-agama labi luwad di hawla sing kita in programa sing kami riha ini bukod jari lupas ang buwang ay makahampit
Sampai pagkapupuan ka to, harawaing lang tagaw man, sampai pa mga liyo hulayad to insyaAllah, pagkakitaan sin sila. So alhamdulillah, mataon na lang ta bukong na ito mga pagbansag, katawagan sa kaiwanan pagpakuan sintay nga sinambuguro ng kalasahan, ikatuan siya Karya Muhammad, bilang magulang sing kami, muna ka-ilmo, magulang sing kami pagdakwa, sila kabiyan mga Sheikh Muhammad Shakiri, masin kayo magagulang sing kami, sila ininhinang taytayan sing kami insyaAllah amuin nakapag-anad-anad magdakwa haran kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So ingkatan sin datawangan sing kamo kabalikan na mo inadto di na kami magsabot pangindoan na mo katan po Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan sin Allah ta'ala lipat pa inirir kanin sin Allah ta'ala karayawan iban sin alta sing kamo amuin ganda mangganda katwana iban lipaton sin Allah ta'ala long ta in rejeki sing kamo magsusong naman isog iban baya sing kamo tumukuha law ta programa sing kami diha di Daud Islam. So muna hari ko pa hikatugbal pa amo guro karasahan ini na mulaw ta microphone amo kadya mga katuan kis sa career ko kaya tumtuman ko lang ta hajaman na kauna ng guro kaya nung kan mo ding hama kaya way ta niya nasihat long na aw hajaman na kauna kauman in nakura sultan hajaman nila katuan dahil ang mga taon imamun muksit amoy in nakura hati niya adil adil siya adil muna pa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli pa pagkahin niya manusia ang rakyat niya hati niya nakura nagdarasin pag-arama sa taon ka-ikhlas patuhan na bulalamin manjali na nawag-tawag siya kauman niya in magpaon sila hinang marayong sing kauman o bisara magpahinang sila masjid katuan amoy ito yung mga nasabot wala pa sila nagkapatinog masjid kalau awan insyaAllah subhanahu wa ta'ala makakapangadyan din diya ini wala pa sila nagkapatinog masjid inhinang sinambok sultan inbunan niya kagausan niya katuan magpatinog masjid isa-isa niya alta kaya bus-bus ka rin sin Allah ta'ala di ato'y kahigin sin alta niya sa debeten nabi di hikaragdag sin pangalta in pagsadak ka katuan ha daman hikaragdag sin alta mo in pagsadak mo amiyad to daman jari inambok sultan hajaman na kauna bukon siya laong taawin on sa katuan nung namaramot nung sa Tagalog gato ka bukon siya selfish di siya mawaya in karayawan amo siya hadji makahampit mawaya siya sampay sin rakyat niya tawhom sing kauman makahampit sin karayawan so hinang niya law na makaya ko alhamdulillah tawang tulong ka ko sin Allah subhanahu wa ta'ala makaya ko magpabangon masjid kauman sin isa-isa ko hadja so mawaya ako in kamukatan mga rakyat ko makahampit sa sing karayawan. Yung sabihan to, diin na yung katawang niyo doon naka sin atawakan uno-uno na panyak materials kaunahan para masjid. Insyaallah magguna kita niyo magpabangon masjid di halkom sa kita niyo. Manjari awan ambo maas babay hajaman nito. Dito nakahadir apa mahalayak sin sultan. Nagmasusa siya pagdum sa babing kaunan niya maas babae na wayro misan ba na sa isa niya nagpunang babae-bay Sheikh Bas manjari doon man siya haon nagtangis siya sintungaan doon nagmasusa ay kaunaan naghuro-huro na naghinang marayawin taon ng singkaw man niya manjari in siya biya nagbus matiwas na siya katuan di na siya makalamod sa mayta bukon siya bargaos wayron alta niya way pilak niya lamikyan di siya makakaya laong ta magpatinog si mga hagden doon katuan sa mayta naamok siya maas babae na so magawahawaya niya makahampit sing karayawan ang kanaamoy ni paglumba-lumbaan na po bangmayang kita niyo makahampit sing katang karayawan wala man laong tabi mga siya nakabaak uno-uno ng katabang niya hinang niya meto siya patas bidbid limawag siya bang unuin katabang niya sampay nakita siya mukbato na pula bato amon makayan sa bulungon sampay yulong sin maas babay imbato rin atas bid gulungon niya, adlaw-adlaw, inot-inoton niya, sampay di magpagmadto patampat pagbabangunan si masjid. Gulong niya katong adlaw-adlaw imbato. Si mampay mamatupa amuin tampat banghaw ni masjid pati noon na inuin mga lawang tatao rin to halong singkauman. Lawang namalot, bago, may taon hinang mo yan. Nalaw nga naggulong ako sa bato. Adlaw-adlaw ka maggulong, para uno yan lawang na. Nalaw na hitabang ko. Sabgar na inako wayroon sin ko, wayroon ba na ko, na wayroon tudlong na umong ni katawang ko. Natali ko, arakala, in bato ini,
hikatawang mausal niyo misan na kuman bagbako ni pagsemento katuan ato hipagtuko sinuno den doon hipaghinang si masjid naman jari hapunta amurayat to in katawang niya sa nagsacrifice niya tuan bas giulong niya adlaw-adlaw sampay magpagmatupatan paghinang masjid doon man haon law ta si mampay maon amurayat to in ka-ikhlas nga pangatayan niya amurad yung katawang niya na kaya-kaya niya naman jari haway ta sing kissa amok sultan hajaman nila, amon sultan Adil yaon, nakatug sa sinamok doom, sampay na nakainup siya. Inta kainup niya katuan, hati niya, nawapat na siya sampay dito sa lawakira. Dito man, nakasunod na siya from sin surga. Halawang surga, nakita siya amok Astana Dakula. Astana Dakula katuan. Dito naman kita Astana Dakula, why siya nakita na yung sintag na, parhal sultan siya malingkat yung pamayway niya. Pagkita niya sin Astana yadto, na highland siya, sampay inuna-una niya, mabaya siya si Mib Palaw, magbiyarindag po sin Laom, sabi siya nahaguahad dyan, di na kasibat iningkat. Pagkanto niya, on guard di mo tunggo, ha Astana, sampay asumo nilaw, na guard man dyan ako sumod Palaw, kimita ako sin Halaw, sinamon Astana ini. Laom sinamon Jaka, law na tuwan magmaapkaw, di kau manjari sumud palawang karna in Astana ini tiyata kama ini haamuk tao amo intag dapukan niya in order sin Allah Ta'ala way makasud mari palawang amura intag dapukan niya nagawiyad to di ako manjari mag-alaw kay mo pasuron amo kimita sin Astana ini nasampay inambuk sultan katuan nag-aso walang nahisiw intag dapo sin Astana ini hisiw rin intag dapo way nabiyahin lingkat Astana halam sin surga nalaw niya intag na po kanya ini kakilahan mo ka. Tao rito halang kauman sin kamo. Law na siyo. Sampay siya but niya, piyapatan niya nagmus amo na in maas baway, nagbulong sin bato. Siya ini intag na po sin Astana. Tiya ka masin Allah Ta'ala kanya. Apo bisara, sampay nakabati na inambok sultan. Pagbati niya, kikita-kita niya pa halaw sin panakainok niya, halaw sin indan niya, inamuin lingkat sin Astana yadto, amuin mawaya niya tuod suron kitaon. Pag-ingat niya sinintag na pumaas babae, pagbulat may naat, kiyadto na yung maas babae. Law niya babo, na nakainok ako kabi. Inta kainok ko, nakasuda ko palaw sin surga, salta kita ko, Astana biyangon dito. Yasuwo ko man, mangsintag na po sin Asta, inarisin nagjajaga, ikaw intag na po kanya, tiyata ka makay mo, tiyata ka ran. Hati na tiyatakan makkay mo inamon Astana yawon. Misan hak ako matudlaw na ako pakitaon. Harap palaon. Nasabihan tulong na tiyaka makunulong na kay mo. Na bihayaon lang na babo. Pagkalaw na ikaw yung tagda po, bihayaon ngan kausin price mo. Bayaran ko kay mo misan pila milyon bang mayan ka ko na ingat to. Ngan ko lang na. Ang may dugatuan. Naman dyan lang si maas babae. Kita puno na itong takainok. Puno na takainok. Ang pamatan niya tulong na. Sa meta, takainok marayo ito ka, mga ikaw. Amaya tulog na. Nalawang sinamuk maas babae, ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, para hal katuan, wayro siya nakakinam, lawang taparasahan, lawang nebang tuan, in Astana yad to bat matan tiyataka makako sin Allah subhanahu wa ta'ala, bat kako ito, kung tagdapo kaniya, tiyaka makako daw akirat. Amo pa ka, in pila milyon hirihil mukako, minsan pa dunya inihiganti mukako na in dunya, kay mo na inyat tudi kura pagyanan, kako na inyat tutagaran ko na haadaw ka na ka na. Amo yadto. Subhanallah, amo yadto, intiyong ba sin Allah Ta'ala, hapag tuyo sinamuk mas babae, amo batugiyulong niyang pagyulong, karna hikato ko sin pag-agam, hitabang niya haagama, ipagpalanyot sin agama Islam, amo yung baskana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ka-ikhlas sin sultan katuan, minsan pahatakay no hadja, miunakon niya sin pangatayan niya, inagtumatan hirir sin Allah ta'ala hamuk mas babae, sampay bihon niya milyon, damikya ni mas babae isam. Minsan pila milyon, ka-ikhlas sin pangatayan, miunakon niya, niya tutumbas sin Allah ta'ala kaniya, di na siya mabayaran, sin unong paryasan diya sin dunya ini. So alhamdulillah, in mga yad tulong tabi ang mga kisah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala may nang laong pamintangan sin tiap-tiap ang katoring kato niyo. Amo paka inhang imo pilak padua nga imo patunga imo kyato kusin kamo. Haran hikalan yun sin pag-agama. Minsan ina mukpilak inyan palagunda sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbas kaniyo hadlaw akhirat. Bang mayan on kay khras habi pangatan sin kamo.
Amoy ato sa baban, may kami na magsabot, singan, pakanya si mga laong ta nag-donate, atawa kan nagtabang, napakaradyan sa ginaribang, mayan inshallah subaw tumbasan kanila, hadlaw mahuli ingkatan sin tatabangan nila, damikyan gabuhan sin kami, amoy hindi magbatilaon, magpasambay sin resala sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan na sin kamuliran, iwan na sin kaiwanan, amon laong ta kauruhan sin kami, amoy na inumpong kawa-kawa, maaw ni pagmuhadara, pagpakitaon din dihan ni Daud Islam bang mayan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala palan Newton pahinang marayaw sa alta dihilan barakat in kabuhi sin sila iwan dihilan barakat in ilmo sin sila amo in napasampay in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala diha suara law tatampat amo in mulya ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kay magpahaba sin amo in lapal kabtangan sin kami in kami insyaallah subhanahu wa ta'ala sama sin magpuro kalasahan kalubiak mga long ta malawak-lawak kami ng dikatuan na mga pilay bulan yaon sa insyaallah bang hirosin Allah ta'ala magbalik na kami mari makapag long ta makapaglingkod-lingkod magbalik insyaallah subhanahu wa ta'ala masing kauruhan na mo din diha amin tempat mulya ini sulit na kami magpahaba sin lapad hila unan sin kami ay tukban na mo yung microphone pa ang bukro na mo klasahan din akan Sheikh Bas sa hijuan insyaallah subhanahu wa ta'ala padal Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna magsalam sukulo kami sa Allah Ta'ala. Iwan pahamok maas na mo, amuin nakuha na sinparkala ni Daud Islam. Murah-murahan mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Nagkasabot na si mga katotay mong kamamasan kung pagsarang sukul ang mga sila timatabang programa ini, parkala ini, pakaradyan ini diyawan ni sabuton na mo amoy pangindoa kanila maman sila tumaktap amoy tumutog hapag tuko nila Inshallah. salukay sin nida salukay sin aun pamasi-masi nagpapasampay aakam Islam salukay nila isab timatabang bangsa pa makikita ni Manu siya konsum kuni sa tumay ko da katuan ini da continue ra siya aun dayan masi-masi sa lukay kiamat di parumato kalau ini da dumagpak sa samil payaw mo kiamat sabab ni Manu siya masi-masi pag-anak masi-masi aun maglalago masi-masi Manu siya sumulig hawirun panghati dayaon pagka ini da Islam natawag siya jambangan sin sulga bang natukadton pa mga literary meaning sin jambangan di na mano siya kasigpitan in jambangan subay ko madto pa mga tampat tianuman niya ampa ko makapuso diaya unin jambangan abay mo makapusog na ka hello pagdatum pa bay lalaon-laulan kawin mga tao biya adik hatibi biyak sa magkita mga mudilihan ini na inukabon nila at least in waktu nila hipaghali-hali ikapanuntot nila pa ilmo sabab bang sa pama kaw nahinang kaw mastal, nahinang kaw pulis, nahinang kaw naginang nakatan pagkaradyan, wala na kaw nakagiik madrasa, biyayaon makapangadji na kaw. Di na kaw kugdanan sing kawajiban lang niya talabul faridatul ala kulli muslim. Sabab nakapangadji na kaw, doon kaw nagkukulang-kulang. Naamoy din pagkaradya ang biyayaon. Malukay, di nga sabab yan, wayroon kadaawan sin manusya bang sa pama siya nakapag-ibadat wala imamo. Sabab yung pagpatumtum sing kaguruhan, biyayaon kakitaan mo na katibi-tibihan. Haka madrasa, nakakitab-kitawan. So murah-murahan mga kiulungan sinallahu ta'ala, damikan murah-murahan maman tumutog in parkala ini. Biya sing katutog sin mahad muro, samat na sin mudir na kauna, in mahad muro, in din doon ang mga masjid yaon, magbibidaa kalinisan katan sa piyawi sila sinallahu ta'ala yari nasabi sila kay nakatuanjak nasabuto sila in namusuwi tunday doon sambil pawiyaw ni mahad muro marayaw na in wayro na nasud sin mga kuwan sin mga kakahinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam among mga hinang bid'a meta subay tingi sabuton ang mga manusya sabab amoy ibadat amoy kakahinang makaulong-ulong ha manusya panganan nila ibadat pagsayo ti bukon. Ngayon kami ni mga kiulungan sinallahu ta'ala nga sabab isab sinamin laong barakat nila boy kami nakapangadya mahad muro sa in kami ni bunga sin mahad muro mayta upama kung sa paman niya laong ta apol katuan wayron magbungari ka to pag-usdahan matupamukula yaon at tawakan tanuman
paguslong na in apple ini, kiyawa ding hawla ini. Sa birti mo dito, yung pagtawag sin apple yaon, at ang umuno mga kauyon, nga nandayin hula, bakas, ang biyagwaan niya. Dihan saan. Nain kami ni, wala nakapangadji doon na mga admuro, sumakawa, in nagdaka mo, matupahula na mo, graduate mga admuro. Doon na mo, sabi nakaka kami sin pangadjian nila, ilmu din doon, din hati na rin nga mga admuro ra. Di mo maya ni Mano siya alam mo bukun siya mahadmoro, so kat amin may nakapangadji doon lang siya bukun na mahadmoro. Mayan min Mano siya hamahadmoro nangadji, basta in kataan sin piangadji niya in tao kiyawaan na yon guwa na rin doon, insiyan, ding ha mga guwa na sin mahadmoro. Damikian mang sa panoy Mano siya nakakawa, pangadjian hanida, yato siya mga rito, doon na siya nakakawa, ajambangan sin nida. Dihan sa aning kahalan ng mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mura-muraan pangindua ang mga magtatawang iwan sin magdadakwa dihan nila amin patatasun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asawab in kakahinang tumatas bima naon ka ikhlas niya. In kakahinang di tumatas bima naway ka ikhlas inyan kalna sin manusia. Naring sabay magpatilubon kita niyo. Deng naman di hula Pilipinas iwan pagwa hula ang timatawang timutukwa nida. Pakusukan yung maning pagtuko nyo. Damit kanin wala pa nakatutuko. Iban wala pa nakakapagdadawa. Lumamod na sila. Malagya sinambuk kisa sinambuk magulang kuguror kalasahan. Hambuk bato. Nahinang astana. Allahu Akbar. Inatuang makita-kita wala pakiyasan niyang. Di ato ni kasan niyang. Kaminsan apento. Nabiyatin namang sa mga aircon niyang. Atuan. Unaway may nga tao nagdirig ko nini. Masya Allah. Naday nga sabab yan, suway kita ni maglumba-lumba. Bangso pa may nabuktaw kay nga na astana litwad lawakir at sabab sinamuk ba to. Nasuway sab kita ni magpay ng astana, labi rin hadto. Bihan mga kiulungan sinalaw tala. Mura-murahan, malaging pagsarang sukulan na mo, amok mahas na mo, amin masi-masibya. Diliran kami, amin dang tawihan. Waktu magdawa rin di, at least yung mga tao di ka, kakabutan sin mga katunang biyan na mga hula sa bayad to mga family na mo katuan nagmasusatod kami bang biya din kadawa na mo matukan nila sa bulong na mo yung hak na mo suway na mo sila dawahan so naw kabin pagsusi na mga pag FBI ni sa on sabi mga makatakarawan karayon lang ko kanila ukawan niyo inni daw Islam ka kamo pangadjian din doon Allahu Akbar na nagpakaukab sila alhamdulillah nga nagpakaka kami pangadjian nabiyayaon din kanila na inot-inot sila nagsabakayan. Wala saba, din nga sabab sin pagdaawa na ito ini, wala na kita nakakadto kanila sa naukab nila YouTube, law niya nagkaurul-urul na mo. Aon pagkatuan nagkan kakuha FB, law niya magsukul law niya tuan, din nga sabab sin pag-eleksyon mo tawat, na simong law niya mga pamaham na mo nakapagtawat kami. Natin na rin dirahan nida. At inaon to din rin mga makawa mo natija, bukun sa dalawang takarayawan amuin lang tao mag nanapaka iwan tao magdadawa sambil tao magdurong sumungin pag-iman nila so mura-muraan mga kiaulungan sinallahu ta'ala na dito na dyan tumugtubin mo mga namo magsarang sukul doon kami labi o lafallahu ta'ala iwan sinambok maas na mo iwan sin model na magkalasahan inshallah subhanahu wa ta'ala hibalik namin microphone. Alhamdulillah, mag-support ang mga masyayikh kami na nagdihil siya mga kasakupan nila, pagkala sa kita nyo katatan, mga katawtay manghuran. Damikian, ibalik ko in pag-support muna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli ang mga sila amoy in timandon long tasin program na sinidaw Islam dahil nga panagnaan. Sin labi na 2 tahon dahil nga biyayaon. Masya Allah. Labi na 2 tahon, alhamdulillah. Na baya-baya magtutuo tahon na siya. Ini na inyad to katantan, biya na sinarisin kami. Allah Ta'ala rin tumungbas kaniyo si mga yan to katantan. Sumakawa ha amin parkala, jumadya to waktu na to ini. In tatabangan. Alhamdulillah, long ta yung mga katan, amanat, liwan niyo maripataasin ni abakanamo na yan nakita niyo namin programa sin kita niyo. Inyan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, haamin kaya janji namo po Allah subhanahu wa ta'ala, itunay namo, amanat
liwan niyo pataasin aba ka namo amoy in iaangan-angan namo sampay magka malukayan ni namin parkala ini sambil amin di niyo na ako kakitaan di umalup ka niyo waktu ini amin piyanga ngayo ko mga kabata-bataan namin long tayari ini ipang-ipang sin kami ha programa ini amin subay nila hitoy in parkala ini yari mga kauruhan na to batabaw amin masi-masi long ta inshallah rin nila pasaran inamin programa ini na mga sila amoy in wala namuta siring hapanagnaan amo pag-ianon sila imbi mga nagpanagnaan masabot ko hindi nga Dubai ini sabab sila totoo din biya mga nagkainakon marayaw sinamin pagkala ini nahinang lang ta amoy tangkal sinamoy ini Daul Islam sampai kianganan sing kami ni Daul Islam family dito sa Dubai iban ni si mga kaibanan hula Saudi Arabia Kuwait, mga silayan na in mga ini kapanyapan, masi-masi aun kahunahan sin kita amin bang kita magpalingkat sinamin parkala kahunahan sin kita na insyaallah taala kaloraya to aun dumatong ang mga ini susungon yan insyaallah subhanahu wa taala amoy in mapinda inamin asal-asal na marayaw magsusong pandayaw insyaallah subhanahu wa taala sa babayayaon long tahamok kamera rin biya mga naosal sin kita iban na yung kamera sin kita ini biya lupa sibi-sibi na kalo-kalo ramayan aw namin tumuan bihan ini baya amuin bihan kita si malanggo-langgo long ta insyaallah dahil sa mga ini kakukunhan sin kita biya si mga aon dahil sa mga magdihil ini biya mga comment long ta marayaw in comment nila kaya tayo marayaw long niya bang isang mga bihay ni inamoy in mahinang oo sumagawa aon din sa mga kataw tayo mahurang takwa hula magkuhan long niya kung ba isabihan long kita mag-comment amin imiyan kita bang isabihay ni bang tawala nakita doon magtuloy nakita imiyan na ay nakamu masusabat bihainin kagunahan niyo to yari namin kagunahan niyo sabab namin ni Daul Islam bukod sa dyan magkagunahan sin sampay pikilan sampay pa amin hikalan niyo hikarayaw sin katantay maunsin kita katantan insyaallah taala na yun namin komenter to malingkat hati niya long niya ini kalingkat sin programa niyo subay bihainin nayari na hiparana mo ka niyo o kamo na yung bahala magbutang na yan na magtimbya mga malingkat amin dahil sa mga action agad at namin mga tao mawaya lumamod magpalingkat sin program sabab na imbunal niya kaya sinakina mo isa nila ni siya butingan ko ini katantan inyad to bukon sa to ako inshallah ako ini hamok na direng ha mga instrument sa batandasin arama amin natin niya kalau ring ha para sa babansin ini baran ko wihan may nang taytayan insyaallah na ini baran ko ini baka jari taytayan sing katantan takama insyaallah subhanahu wa taala nabiya sinasabot sinambok puro takain na longta tungod sin kisay tulan lumalingkat kita suy-suy ko isa sinamoyin haylayayaon aon masjid long tapiatindog dito ha Kabaluay masjid ang sibi-sibi na ba munanin lupa amin biya kwan niya man jari ba palago-lagoon sa sumagawa inamoy budget long tarihil si mga sila sibi-sibi so yung masjid na hinang sibi-sibi napunta ang mga pag-isunan sin sila rito sambil ihinang ako advisors in ini kwan nila organization nila long niya ini atin subay ako inumukab so tiyagnan nila sinhaylayayaon na hutba na ako rito na hindi sa mga hutba kubiyeta ko kanila in masjid pagpatindog si masjid ayaw niyo atura in tao amin nagpatindog si masjid yan ba't tumakad sadya ka mo sinamoy in bang siya mabaya magparayaw magpakataan di lumamod ka mo magparayaw ini lawag ka mo sinsuko niyo roon namin ikalamod niyo diya manjari alhamdulillah na ubos man kami ubos man kami biya mga
ini sinhut bayad to matine nagyara-gyara na katan sampai na invite na kami man to pa ambok bahay man to biya at inahilmat na kami dito ing kamatauran sin jamaa usog wala niya kad magtuoy magtupaway dito sila nagpawi na masjid nangyari pagkanto ko pa bay long sinamin kuan ini ipag ko long ikaton balik kaw sabab nagpasumbay mga sapi ini balik ka long ikaton kasi ni mauuslong nila may ini mataon at ini balik ka long niya imiyan ako lang kung magbalik man ako mahapon pagbalik ko si mahapon bihan sa kira-kira ini miyabot na yung sambahayang asar imuwi na kami pa masjid nagakad kami man sinasawa pagdatong na madto iyadto sila nagpupuning jamaa nagliliding sinikuan bihan uy lang ko ay taka mo yan yari ka mga masjid ulong niya na kami nagsambayang nagsambayang na kami siniwan ko Usman yun na nagsuy-suy na kako. Long niya na-touch kami sin ini. Pagpapalain na. Ito. Naman jari lang po. Nandiyan lang, naus na natot man nagsamahayang, miyanto na kamulong niya pa ba, in kami nagliling naman di. In natali na mo, butangan na mo long niya tulda, in haulihan si masjid. Bang sa upama, ini kakunhan, misan na pa man, uno-uno na, bang mayan kaya atop-atopan. Manyarilong niya namok jama at nakalamod mari. Miyarilong niya na limamod kato na nagjama ari. Inagita mo, ay nakamu masusa. Sinyan. Bang tulda ray ni Kwan niyo. In tulda, aun waktu nuruton sinangin. Aun waktu yan ini pusaton dasin suka. In Kwan yan sa ay nakamu masusa. Na, Kwan ang kurasungan yan. Paatupan na ka. Na ako punta. Pagbalik ko nga ito sinhi ka pila adlaw yato, dahil hamin haylaya. Biya, uy, nisa may utang kapito. Nakaatok na yung kid si masjid. Amoy di po ito na aksyon agad ka pa. Naalong ko biya, kimuyag yung pangatayan kulong ko. Kaya tumtuman ko yung masjid tulay, sintimpo halpa-supa. Sababin nagpatindog si masjid tulay, jamaa. Jamaa. Magsublibihan. Laong niya sa upama ini amin mga jamaa aring haalat. At ini mag-iwan kanila amin ini taureng hatulay. Sila o namin ubdok kula doon na tulay, sila o ni mag-iwan ng kataan. Banglaw niya, dahil habus-bus, maghinang sindong niya on, tabangan da sintaw tulay. Banglaw niya dahil ha ini kataan-taan kauman ito. Timatabang day namin taureng hatulay. Sa kaulaw day jama magsambayang lugatan 5 lamod simpag ini inang si masjid. Long ko biya kamulong ko sinini kasahabatan si Rasul. Nagpahinan si masjid niya 5 lamod da sa Rasul na hinang. Kita niyo yan long ko yung paginang si masjid si Rasul. Biyahon wala na siya. Masi i-improve sin tao. Sabab mawaya sila lumamod. Sinamin bakas na hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan long ko namin maghinang mangangan sin akama. Amoy ay ko mag-uog lamod ka. Lamuranin alta mo mo sa milbaran mo lamuran. Biyad to. Namating kaunahan sin kita niyo mga katotay manguran. Insyaallah taala ring mga kisad to ring mga gimatuyad to. Amoy nakakakita ni pamintangan ha amoy pagkala si paghinang marayaw, di makatampan ka tuwing kamiskinta, di makatampan ka tuwing uno-uno na amin, how no kita nakabutang ha ini hahal kaya bubutangan ta, lumag kita misan uno-uno na ikatarang ta, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Misan na kumampikilan. Misan na kumampikilan, insyaAllah. Ini ikarayaw yan to katanta. Own contribution taha. Own contribution taha. InsyaAllah ta'ala, misan pikilan sadya. Pagtagbasan sin Allah ta'ala, simpalas sin maas babae ito mashallah. Oh, naamo yan ito mga katautay manguran. Hiwalik ko pa, guro na mo yariha amin dapit niya ako patuo. Kalo-kalo mangumbaid kami kaniyo waktu ini inshallah sababin biya mga kuwan na mo ini. Biya wayron mo do mga pag-uno. Sumagawa na in kami dahil nga panagnaang timindog din nila ang Islam, puas din nga pagsukur na mo ka Allah Ta'ala, itukbal na mo kaniyo in pagsukur,
hangan sinakam Islam, in kamo, nagtawang kamo sing ginawaran niyo. Inshallah. Inshallah. Bukod niya ito tiyawang niyo ako, at isiyo rin nga mga ini Correct. members mo ini Daul Islam longta. Amin mga kaburuhan na to, biyan na kan Sheikh Abdul Wahid Kiram, nag-ison sa kami ito sa sumagawaon bisita nila, wala nakawa ito ini. Sheikh Haideruddin Damikian, wala dahil siyang nakawa. Sheikh Abdul Nasir, wala dahil siyang nakawa. Mari, inkuan biha. Kaya tawagan ko Sheikh Kasabi. Wala na siyang di ko makontak. Inkuan biha. Na lawi-lawi na yung mudir kalasahan na amin murah-murahan sa pakallah. Ya sadatan mudir, murah-murahan daw ta amin. Yari harakitan yung sinabla subhanahu wa ta'ala katahan itok balko paguro na to kalasan amuin manghumbaid ka to tanyo lapal pamahid-mahid sa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kibla na kwento pag yan katuan dyan mahid-mahid. Sa ating pamahid-mahid harum ini. Harum sa tayo. Kunya to ha, alam mo ito mahid-mahid. Hindi na kagalitan. Harum sa tayo ini na umati ini long ta ini pangukabi na mo kaniyo. Welcome na mo ka magbalik ini dumungog iban manayhog si programa uno-uno programa lectures di Daul Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala na ini biasa na mo kabalikan na tukatan yung mga ini lecturer atau lecture di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala na amunad ini ka mahali na mo kanyo haruman ini man kita niyo Allah subhanahu wa ta'ala tunyukan niya kasabunalan sabab sin ini paguro na to sinamun ilmu din Allah subhanahu wa ta'ala na tunyukan niya ito kasabunalan insya Allah subhanahu wa ta'ala na habang kita mawali sa kasabunalan mari kita papanghindo sinagam Islam kung kita mawala amon kumugda ni pag-aramata mari kita pa amon panghindo sinagam Islam yaririha luhal ini insya Allah subhanahu wa ta'ala maka recommend na kami na yari mga kaguruhan amon na mamayta sing kasabunalan mamamayta sing kasabunalan dengan Quran iban ning hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun ini kiapi-kapi saja ha uno-uno na amon mga kitab sa along taring Quran amon masdar kiyawaan nila sinamon ilmu kasabunalan tungkol pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amuan ini recommend na mukan yung kataan mga jamaah ini jamaah berhormat di kita nyo kuma sinamon panghindo marayaw panghindo sa Quran iban hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini patutulong ko na rihainin napal ko muli ini kasalamatan kanyang kataan di naman na dunya Nabi lubaha adlaw akhirat mahuli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito na yung kaptangan si na bukuro na to kalasan biyaw dito bago malika dakan Sheikh Andim Badi amuin mahumbain ka to ito tanwa. So alhamdulillah panahon na kami Islam kurasad to yung mga daw ta besi na sabot na Sheikh Baska ina kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilm faridatun ala kulli muslim in pagtuntut ilmu ini kumannya fardu at tiap-tiap bangsa muslimin doon nakausul atau kan babae ya wajiban siya menuntut ilmu so kebalikan namu ini Daul Islam sambat Sheikh Bas maka jari bang on nabi mga lisod-lisod sin kita timikang bentuk pamadrasa atau umur pakaguruhan na di na ka magsangsa Guru ray sa bindi. guru ray sa pagkakitaan sing kamo insyaallah subhanahu wa ta'ala sarta sigan ti katwana ima guru rin diha ini pagkakitaan sing kamo yan na mga guru bakalan sabat si mga sila magbabahasa guru lawong tawi mga gagandilan sarta na ini pagpagawa ni diha ini sabat si Sheikh Latif way dugaing mamukun Quran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara pun bangon dimidas dari kaptangan nila amon makagawa dari harwa masdar ini na makajari ukab in lawang sini Daul Islam kay nga tanda sing kamo in tampat kay utangan yari ha
ang tower, makajari ka mo mari, sumahawi. Bangso pa mawat aon kasaan, singkap tangan sin sila, amoy nakasya, dahil kakasamunan ng pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala, kasampay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah. So, in kami likatan, law ta, tagama kami. Amoy bang aon sumahawi. Tungod sin pagpasampay sin kami, dahil napi pamando sin agama Islam, din Inshallah. damit kian, aon na sa number, ha? Katuan sinidaw Islam, manjari ka mo tumawag, bang aon sa pamabiyat mga di ka mo kaamuhan, bang mayan isablong ta, inshallah niyo, amuin, mapatot sa sanlaon. Arapon bang nakaamo, na magsama-sama kita kulatan, tumuko, tumawang, sarta, bogbugan in panghindo sinarama, iban sino ilmu, amuin kihatian sing kita niyo, diwog, dahil mga kaguruhan sing kita niyo, labi luwa di hamuin, lauta jam mga sisurga na sa musik kami riha amin ni Daul Islam. So in pagtuntut ilmu kaya sabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam fardu in hukuman na tiap-tiap muslim usog na makan atawakan babae kaya farduan kaya wajiban siya nutut ilmu. Na in ni Daul Islam kabalikan namo doon ka mo hapamayway sin ka mo limilingkod-lingkod minum-minum kahawa atawati imaalop-alop maripa channel ini insyaallah makapanuntut na kamo ilmu di na kamo bilang dahil mga tao bardosa sa intaw di manuntut ilmu na bardosa po Allah subhanahu wa ta'ala sa mayta fardin hukuman pagka fardin hukuman nasuway to dinangon mo bang di mo hinangon magdosa ka po Allah subhanahu wa ta'ala. So inadto pagpatumtuman sin kami muna hinawaran namo lapay kita niyo katan bang mayan kita niyo katan mahinang muslim bukun hadja hapanamong sa muna-muna, Muslim in pangatayan, iwan sin ang gautabaran, iwan sin lapal kabtangan, iwan sin kakahinang papag Muslim na to katali ng gautabaran na to, makadharaakan sin Allah, iwan hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magsukol sinamoy na yato panghumbay dito magto isang tao na to talaga Sheikh Basir Sa alhamdulillah na pinasinsabat mga master mga uda kami Islam na suway masila kita niyo sa pagsarang sukur pagkakala iwan na yung last pagpatumtum na kaniyo supportan namin hadith ito hakaw sinambok sahaba ya Abu Darda kung tuloy naman lang sino sahaba kung naaliman أو متعلما أو مستمعا فلا تكن رابعا فتهلك أو نانيو إن مهنان كمعالم artinya suway ko may ng alim kapaham tu sin Quran man sin Sunnah bang di kamu may ng alim aw nani may ng kamurid sin alim tinaman ako kamad pa madras bang di ni kakausan ng bihad to mustami'an mangdurung-durung nga mga tao alim biyayaw ni ilmu biya na sinsabat na madrasa bang kopya madras di ko makajari ka to nag-minginom kahawa magamay guru nang pabiyayaon makajari na kahaway mo may minum kahawa si masaday siya sakat minsikin mong patas lamisan man jarira di na ko pagaman sa ilmu masal mas magdatong mong pamano siya ati na maluhay na tuod maluhay na mga kiulungan siya ng Allah Ta'ala sumagawa na subay day sab kita ni matibot dumungog iwan juma ka programa ini supaya adlaw-adlaw makadawat kita no sa babing pagpangadji adlaw-adlaw continue duwaing kaguruhan in kakitaan na to bang kopya mahad muro na ngadji in kagawakan mo guro na kadatuan latit mga katuan biyan kataan di mo kakilahanin mga mahad muro asun na atawakan ng mga adya sa bangko kimitahan ida nakakitawin kawuro yung kataan at tinanahambok sila amo niyo tilong ning kurwad dia. Na sama te katuan bang aun sahawi unyo sa pamalaima mo apagpawa sing Quran iwan sin hadith. Amo yatin sahawi unyo. Saya din sahawi yun may makukut may tadi sa mga usubing kuan yan. Kung bihat ka naman pagyan nga. Amin sahawi patut sa sahawi. Kamu na oh. Ya kamu ini malas na lang niya. Oo. Sama sa naman ito. Oo. Tama naman tanya mit oh sama te katuan niya to sa lang malas di na nawa yung kubyat. Timisa ni sa malaas na makusog pa. Iba rin mo. Yang pada magatas yang pada magpapastorin panghati sa Sabab din ilmu bunan yang kan na ilmu amin hakatutog. Iwan hakahanong, iwan sin karayaw, pagda, ilmu sin mga sila matataasin umur. May tain kanabihan, piyagbutangan sila subay kapatan ng umur.
Sabab doon lang si mga ulama hakapatan amin bulog na tuod. Mm-hmm. Bukod pa ganun bulog pa man, tataw suwayro nakala. Yung patin mga tao so nabubulog lang ni kuan ini. Sain pag ganun dito amin biya hinog na to din pikilan. Bukod biya si mga bata bagon waktu ang kaya may ni nung magnasihat ti batawa ako biya. Biya mapasok na po man. Asa biya ti bulak pa. Ako biya si mga mas ni kana atuan na mahanong mato. So mura-mura na may timpamayad na mo magsukol kanyo kata ni balik na may microphone na hambok mas. Alhamdulillah, magsukor pa mga ulama na to, amin niya rin nakahadir. Damikian na isang pa mga sila, amin wala nakasao tawag to ini. Pasal sinaon ni kialiligapan nila, makahati ka mo lang tawag to ini. Mga sasautod sila sa mga pagtulak ba ini paghadjian, mga kaguruhan labi-labi na mga sila amin nagsasahit. Bihan, tingnan na, kumbunan niya na nakukontak ko rin sa bihan Sheikh Abdul Yasin na kapabilis sila kami na sumagawa sa Sautod sa Singkon. Nag-seminar sila kain na riyata sila namin sa Sabero. Hindi iwan si mga jamaah niya. Iwan si mga kaiwan ng jamaah rin sa na yung mga yato na sinari na mo murah-murahan insyaAllah ta'ala mga hindua kita ni po Allah subhanahu wa ta'ala amin bukon sadya kami lumagawa mga hindua kita ni kataan paginawawaran na to bang mayan na papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo inhinang na to ini amin sungbasan kato taniyo pamarayaw kaadlaw ka na madawat na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala amin bang mayan inamin tiyo-tiyo din mga ambal na inang na to amin tungbasan besin na kisahi ini sa alim kain na ito hambok dabato kaya tabang hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ganda yung basin Allah ta'ala kanya hambok palas amin kaya ibukan sin mga tao amoy in nagnanakura alam sin hula masya Allah na yung mga yato ang dihilan sin Allah ta'ala barakat asal laong ta in Allah ta'ala in hambuok lipaton pa makahangpo inangpo lipaton pa ini makakapituan in kapituan lipaton pa 7 gatos in 7 gatos lipaton pa amin sa umun sa rinday di naman ito Allah ta'ala rakumanin makaiwas na yung mga yato bukon yato lang ta mahunit at 200 bulalamin sabab in kita kataan dahil dito kanya insyaAllah ta'ala na amuin pa ngayon na to barakat in amuin amal na to amoy madawhat na to itutunggasan din kanya insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma barik lana fi anfusina wa fi asma'ina wa fi absarina wa fi khilqina wa fi khuluqina wa fi mahyana wa fi amalina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya rabbal alamin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya rabbal alamin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وعملنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.